Muraho neza none nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu kandi turakomeje na B1. Muri rino somo tugiye kurebera hamwe n'ubundi reflexive verben ariko igice cya kabiri. Lektion 2 reflexive verben Teil 2. Yego, nukuvuga ngo reflexive verben zirimo ibice bitatu nibyo tugiye kurebera hamwe muri rino somo. Igice cya mbere ni echte reflexive verben. Izi ni reflexive verben zikoreshwa ziri kumwe na reflexive pronomen. Yego, reflexive verben mit accusative object. Ni ukuvuga ngo zino reflexive verben ziri muri accusative object. Ich beeile mich. Ni ukuvuga ngo ndi kwihuta. Yego, cyangwa se ndi kugira vuba. Ni ukuvuga ngo inshingani z'ich beeilen, kwihuta. Ariko iyo uvuze ngo ich beeile ubu byishe. Kubera iki? Kubera ko iyi nshinga igihe cyose ijyana n'iki? Ijyana na sich cyangwa se na reflexive pronomen. Igihe cyose ijyana na reflexive pronomen. Yego, cyangwa se ukavuga ngo ich beeile dich. Ushatse kuvuga ngo ndi kukwihutisha, nabwo ubu byishe. Kubera ko igihe cyose iyi nshinga ijyana na reflexive pronomen. Rero ntabwo wavuga ngo ich beeile dich, ntabwo wavuga ngo ich beeile dich cyangwa se ich beeile. Ibi byose ntabwo ari byo. Ibiri byo ni ich beeile mich. Yego, ndi kwihuta. Er holt sich, ari kugira ute? Ari kuruhuka, ari kurelaxa. Er holt sich. Reflexive verben mit dative object. Was hast du dir eingebildet? Was hast du dir eingebildet? Ni iki wari uri gutekereza? Ni ukuvuga ngo inshinga ni sich etwas einbilden. Ni ugutekereza ikintu. Sich etwas einbilden. Ni ugutekereza cyangwa se kwimagina ikintu. Yego. Was hast du eingebildet? Ubu byishe. Was hast du eingebildet? Ni iki watekereje? Mu by'ukuri mu kuvuga ushobora kubivuga pe, ariko muri garama uba wabyishe. Kubera ko iyi nshinga einbilden ijyana n'iki? Nayo ijyana na reflexive pronomen. Yego. Ich muss das Rezept für den Kuchen merken. Ni ukuvuga ngo ngomba kwibuka ibigize keke. Ni ukuvuga ngo inshinga ni sich für etwas merken, kwibuka ikintu. Sich für etwas merken, kwibuka ikintu cyangwa se kwiyibutsa ikintu. Ich muss das Rezept für den Kuchen merken. Ngomba kwiyibutsa cyangwa se kwibuka ibigize iyi keke. Yego, tuze ku bundi bwoko bwa kabiri. Reflexive verb varianten. Reflexive verb varianten. Ni ukuvuga ngo hari inshinga zikoreshwa nka reflexive, zikanakoreshwa kandi zitari reflexive. Iyo zakoreshejwe ziri reflexive zigira igisobanuro gitandukanye n'iyo zakoreshejwe zitari reflexive. Izo ngizo nizo twita reflexive verb varianten. Ni izo nshinga nyine. Iyo zakoreshejwe ziri reflexive zigira igisobanuro gitandukanye n'iyo zakoreshejwe zitari reflexive. Urugero, ich ärgere mich. Ni ukuvuga ngo ndarakaye. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni iki? Aha ni reflexive. Kubera iki? Kubera iyi mich iri gushingira kuri iyi ich. Yego, iyi mich ni reflexive pronomen yaci ya ich. Yego, ich ärgere mich. Ni ukuvuga ngo ndarakaye. Sie ärgert ihn. Ni ukuvuga ngo ari kumurakaza. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ntabwo ari iki? Ntabwo ari reflexive. Muri kumva ko ibisobanuro biratandukanye aha ngaha. Yego, ibisobanuro biratandukanye. Nge ndarakaye, ich ärgere mich. Ndarakaye.
er ärgert ihn, ari kumurakaza. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha murabona ko ibisobanuro bitandukanye. Sie verlässt sich auf ihren Mann, ni ukuvuga ngo yishingikirije umugabo we. Sie verlässt sich auf ihren Mann, yishingikirije umugabo we. Yishingikirije umugabo we. Sie verlässt sich auf ihren Mann, yishingikirije umugabo we. Sie verlässt ihren Mann, sie verlässt ihren Mann, ataye umugabo we. Ataye umugabo we cyangwa se aramusize, ni nko kuvuga ngo baratandukanye. Ahangaha iyi ni reflexive. Iyi ni reflexive verbe, ariko ahangaha yakoreshejwe atari reflexive. Ibisobanuro byose bitandukana. Sie verlässt sich auf ihren Mann, yishingikirije ku mugabo we, aha ni reflexive. Sie verlässt ihren Mann, aha ntabwo ari reflexive. Kubera iki? Iyi nteruro yasihindura igisobanuro. Ataye umugabo we. Reflexive verwandte Verben. Reflexive verwandte Verben ni ubundi bwoko bwa gatatu bwa reflexive verben. Ni ukuvuga ngo izi, ubu bwoko bw'izi nshinga zihindura object ariko ibisobanuro bikiri bimwe. Yego, zihindura object ariko ibisobanuro bikiri bimwe. Urugero, sie wäscht sich. Sie wäscht sich ari kugira ute? Ari kwiyoza. Sie wäscht sich ari kwiyoza cyangwa se ari gukaraba. Sie wäscht den Hund. Sie wäscht den Hund ari gukarabya iki? Imbwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo ari reflexive, ariko muri kumva ko muri igikorwa kiracyari ukoza. Igikorwa kiracyari koza. Object hano dufite ni den Hund, mu gihe hano dufite object ya sich. Igisobanuro kiracyari cya kindi, ni ukoza. Arimo yiyoza cyangwa se ari koga. Sie wäscht den Hund ari koza imbwa. Rasiert sich arimo yigira ute? Yiyogosha. Rasiert sich ari kwiyogosha. Iyi ni reflexive. Rasiert den Kunden ari kogosha umukiriya. Rasiert den Kunden ari kogosha umukiriya. Wir treffen uns um 7:30. Turi buhure sangahe? Saa moya n'igice. Wir treffen uns um 7:30. Turi buhure saa moya n'igice. Ich treffe Michael zum Mittagessen. Ndahura na Michel ku ifunguro rya saa sita. Ndahura na Michel ku ifunguro rya saa sita. Ahangaha ntabwo ari iki? Ntabwo ari reflexive, ariko igisobanuro ni cya kindi, ni uguhura. Yego, ndabashimiye cyane. Mukande subscribe hanyuma musangize inshuti zanyu izi video. Nimba hari icyifuzo, ikibazo, aho mutasobanukiwe, mubyandika hasi muri comment kugira ngo twigane Ikidage mu rurimi rwacu twumva rw'Ikinyarwanda. Tschüss, auf Wiedersehen.